Orozonun şartları özü 3 türge bölünüdü. Birincisi şurutu vücubis savum, orozonun mildetli bolusunun şartları. Misal üçün bir adam var, oşol adam orozon mildetli olur, vacip parz boldu. Oşol kaysı şartlar tabılganda oşol adamga orozo parz bolot. Bu özünçe şartlardan bir türü. İkincisi şurut vücubul ada. Bir adamga orozo parz boldu. Biroq ağa atkaru parz emes. Demek atkarunun vacip bolusunun dağı şartları var. Orozonun özünün vacip bolusunun, mildetli bolusunun şartları özünçe, andan keyin oşol vacip bolgan orozonun azır atkarusunun mildetliliğinin şartları. Üçüncüsü şurutu sihhatil ada, atkarılgan orozonun durus, tuğra bolusunun şartları. Orozonu karmayt, bir karmagan orozo tuğra emes bolup kalat. Demek karmalgan orozonun durus bolusunun şartları özünçe şart katarı ketet. Jana ошондой эле милдеттүү болгон орозонун аткаруунун милдеттүүлүгү өзүнчө шарт катары кетет. Андан сырткары орозонун милдеттүүлүгү өзүнчө шарт катары кетет. Мына ушул маселелерге токтолгонго аракет кылабыз. Биринчиси орозонун важип болуусунун шарттары. Орозо качан важип болот, качан важип болбойт деген маселе. Төмөндөгү шарттар толук табылган адамга орозо кармоо важип парз болот. Анын биринчиси ислам, мусулманчылык. Орозо мусулман адамга парз болот, мусулман эмес адамга орозо парз эмес. Bir мусулман эмес бирөө келип мен орозо кармап атам десе, анын орозосу өтпөйт. Ал биринчи мусулман болуш керек, андан кийин калган маселелер андан суралат. Мисал үчүн bir адам bugün Müslüman boldu. Bugün orozon 15'i de aytабыз. Bugün Müslüman bolsa, kalgan buga çeyinki 15 gündük orozo bundan talap kılınbaydı. Antkeni dar kapır emes ele. Kebir adamlar oşolorga da joluk saldırgısı gelip, oşolorga orozo karmatgısı gelip, oşolorga larak içtirgisi gelip ve uşunda iş kılaverişet da. Çok anday mesele emes ki